Because if I have to call security, you understand that I'm also gonna have to fire you. I am a surgeon! I am a surgeon! I am a surgeon! I am a surgeon! Dr. Hahn, I am a surgeon! Потому что если я позову охранника, мне придется тебя уволить. Я классный хирург! Я классный хирург! Я хирург! Я хирург! Я хирург, доктор Хан! Я хирург! Porque si debo llamar al agente de seguridad, sabes que también tendré que despedirte. ¡Yo soy un cirujano! ¡Yo soy un cirujano! ¡Yo soy un cirujano! ¡Soy un cirujano! ¡Doctor Han! ¡Yo soy un cirujano! Parce que si vous m'obligez à appeler la sécurité, alors vous m'obligez également à vous renvoyer. C'est simple, je suis chirurgien. C'est simple, je suis chirurgien. C'est simple, je suis chirurgien. Je suis chirurgien. Dr. Han, c'est simple, je suis chirurgien. Verstehen Sie, wenn ich den Sicherheitsdienst rufen muss, dann lassen Sie mir keine Wahl, dann muss ich Sie feuern. Ich bin Chirurg. Ich bin Chirurg. Ich bin Chirurg. Ich bin Chirurg, Dr. Han. Ich bin Chirurg. Perché se mi costringi a chiamare la sicurezza, sai bene che sarò anche costretto a licenziarti. Io sono un chirurgo. Io sono un chirurgo! Io sono un chirurgo! Io sono un chirurgo! Dottor Han! Io sono un chirurgo! Porque se eu tiver que chamar a segurança, eu também seria obrigado a dispensar você. Eu sou um cirurgião! Eu sou um cirurgião! Eu sou um cirurgião! Eu sou um cirurgião! Doutor Han, eu sou um cirurgião! Çünkü güvenliği çağırmak zorunda kalırsam seni kovmak zorunda da kalacağımı biliyorsun, öyle değil mi? Ben bir cerrahım! Ben bir cerrahım! Ben bir cerrahım! Ben bir cerrahım Doktor Han! Ben bir cerrahım! چون اگه مجبور بشم حراست رو خبر کنم، خودت هم میدونی که مجبور بشم اخراجتم بکنم. من یه جراحم! من یه جراحم! من یه جراحم! من یه جراحم! من یه جراحم دکتران! من یه جراح هستم دکتر! Protože pokud budu muset zavolat ochranku, tím pádem vás taky budu muset vyhodit. Já jsem chirurg! Já jsem chirurg! Já jsem chirurg! Já jsem chirurg, doktore Hon! Já jsem